Ишченде яваплы маттурда хастар. Чуваш шере пулдарулы шинзембе пуян. Везем республика адалановне пызык тюбе гываще. Терле тыдымра паларнызене республика кунюмень правительство шурдинже патшалық награды зембе тисларищ. Александров сем алла алындыдынза херещичемір шул пірле удаще. Шидяджа үстерзе пурны шуле жіне таратны візем. Халі візем вуниге мунукпа, пір кіже мунукпа савын забурнаще. Бір-бірне анланны шемье карапне шерепенішме майпаныне палардаще візем. Бірлешле зәнде бірле бұлырса, бір-біріне бұлырса, шавгына бірле. Ол мие пайласадыман деспади, бір-бір өженде пайламан. Был бужумар епслене, еп бужумар был ислене. Ну, а сейчас приезжаем женумайда савныш көреш бір. Зен бұқаскет, зен мен шидемен зембеде савынан. Бжеккен кашыня өмітленсе бұрынан. Адязене терс воспитание панажан, семье институтне жереплетнежен, Россия президент Владимир Путин, хужевебек кележулень, Александров сене, ашша амыш мухтави орден батисларищ. Вармар районинже парфери всем вара, ашша амыш мухтави орденын медальне девишрищ. Взем ширим жылтла прле бурнаще. Улда адяюстерище. Шириге мажут Павел юраду пробирне аланза. Юратса болмай. Өмде шоғжалыс мақаза. Бір алып бір жылба чеберегел лақ ұтсадықмалы. Савынышлы уявра терле дыдымра паларны зенде числарищ. Взен ежінже шыны жубашкарды иккемішкулды Оксана Ильинада. Вол Чуваш республикин тава девишле врендегене яда девишре. Вреню дыдыминже был шеремблик шул ұтла ішлейт. Ача зембе ішлеме піреміш удымвыл. Ашамыжы зембе ішлесе. Ашамыжы бе пір жылге тупрым болзан. Эбе ача зембе пір сымақ тубайрадып. Апла болзан піреміш удым ачан ашы амыжы. Евір дезе калас келмест. Зене ебе юрададып. Палартнезен шудинже перенештеш Чуваш нация радиовен асла редакторы Алина Герасимова дабор. Журналистикара вол выдрачула яган ишлеть. Нумай жыл ебе ажазембе шамрык сен хажат журнал редакциян жетарышны. Нация радиовенже де ебе ажазен кларемезіне қадірлесе ертсе бұрадып. Балақ ажазембе ішлеме бір енжен пиді қызықлы, тебір енжен шавдері кыт кыз. Мүншіндезен бір ажа бұжа кларемне қадірлеме вғы жеде, войы де ол чилайытларақ тұқсағайет. Награда зембе дисланы яваплыға үстерейт, ада лайықрақ ішлеме кестейт. Палар треш хазенішне пызык хак панызем.